Nasiam hasoman pajupa husahita bani acara pamala suhur bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Paima iboge hita hatani Tuhan martonggo mahita mangindo pambobayon ni tondui napasing. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan bani kesempatan on na bireham huban nami. Boy hanami use bergabung pakon YKB Bahasa Simalungun. Jana sihol mahanami manangar hata haguluhan na humbamu. Mangarap duhan nami bani pangurupyonmu asya rusihan nami jana ihorjahon hanami bani pargoluhan nami. Terpuji maham Tuhan jalo hamba tonggo namion ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasiam hasoman renungan batas sadarion ibuat humbani buku renungan wasiat kekal. Dauh uhurmu humbani Tuhan. Nama ronjolan bani hatani Tuhan natar surat bani Matius bindu 15 ayat sada dasubani siyah. Janah nats nagabe pusat permenungan aima humbani ayat 8 nama katahon. Tapi ibotoh Yesus doai gabe ninima. Hanima siotik hapor sayaon. Masema isahap-sahap kon hanima naso mambuan ruti ai hanima. Sadahuting mengganggu kepala biara pakon sisiani sanggah sedia mengadongkon pertonggoan badi panorang borngin. Halaniai ipangindo kepala biara ai masusiani ase manakut huting ai angko sanggah pertonggoan sidea. Dep matai huting ai susian ai mangindahi huting nalegan lahoboanon huasrama ase isakut bani panorang pertonggoan. Tradisi pakon paraturan manakut huting sanggah pertonggoan gabe hawajipan na itoruskon hubani sada generasi hubani generasi selanjutnya. Hasipelang ya rusi sedea artini. Halaniai sedea pitah mandalankon horja ibagas daging tumang lang humbani uhur. Bani pargoluhan ni masyarakat Yahudi masa doho masih sonon. Si botoh surat mambahen buai aturan na mengatur pargoluhan ni halak Yahudi. Peraturan na itotapkon si Musa itapsirkon use janahi pamasa. Tapi lang dasu bani paruhuran ni sidea. Tuhan Yesus mamisang sidea, halani sidea pitah masahap kon pakon manurus kontradisi pakon peraturan parugamaon ai, tapi daoh uhur ni sidea humbani Tuhan. Halani ai isimbili sidea do pahara pasal hauhuron pakon parentah ni Tuhan na utama. Sidea manombah Tuhan pitah bani bibir tumang lang humbani paruhuran. Sasitong ni pargoluhan hapor sayaon sedo pitah manuruskon hawajiban tradisi parugamaon tumang. Tapi uhur na manombah Tuhan ibagas bulus ni uhur. Pador hita madirita humbani Tuhan pakon hatani. Ase lampin magodang kita pasal pahara-pahara hauhuron. Janah ibagas malas ni uhur mamuji Tuhan. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan halani pasingat ham doha nami ase mamuji ham humbani hauhuron nami. Age makorjahon segala kegiatan-kegiatan parugamaon nami. Ase ihor jahon hanami in Tuhan humbani bulus di uhur nami. Janah marhidorat tongon hatamu ibagas pargoluhan nami siganu pari. Pargogohi ham mahanami Tuhan. Ase boy hanami manombah kam humbani bulat janah bulus ni uhur nami. Terpuji maham Tuhan jalo hamba tongko namion ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasiam hasoman sonai renungan batas sadarion ulang lupa hita like subscribe janah bagion hita mahubani hasomanta ay marhita ina sonai do madihut hita manukoli horja pekabaran Injil pakon YKB. Tuhan ta Yesus Kristus mana masu-masu hita haganupan. Horas.